Yes, Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa mtumishi Prevoste. Kwa siku ya leo nataka tuchangize maneno ya Mungu ama maneno matakatifu, maneno ya Yesu Kristo. Kichwa chetu cha neno itakuwa ni maisha ya Ukristo. Maisha ya Ukristo. Kwa nini nasema maisha ya Ukristo? Wengi wetu tukisoma Biblia ama tukikuwa tukimtafuta Mungu, tunamtafuta kupitia maisha yetu ya kimwili kuliko kumtafuta katika maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaweza kuwa tunamwimbia Mungu katika maisha yetu ya kiroho ya kimwili, lakini katika maisha yetu ya kiroho hayupo. Bwana Yesu asifiwe tena. So, tutaenda kusoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Inasema kwamba kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. 9. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunishujudia. 10 na ndo mwisho. Nasema kwamba ndiyo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni kipindi Yesu akifunga. Hii ni kipindi ambacho Yesu alikuwa katika majaribio ya mwovu Shetani. Mnisikilize vizuri, kwa sababu kuna neno ambayo yatawajenga katika maisha yenu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe tena. Inatubidi tuweze kuyasoma maandiko kupitia Roho Mtakatifu. Tusome maandiko na Mungu ili tufunguliwe ni kipi ambacho Mungu anataka kusema nasi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii ilikuwa ni majaribio kwa uelewa wa kimwili. Watu wa kimwili ama uelewa wa kimwili tutasema kwamba haya maandiko ni Shetani alikuwa anamwambia Yesu atampatia nini. Tukisoma mstari wa 8 anasema kwamba mstari wa 9 anasema kwamba mstari wa 8 anasema kwamba akamuonyesha milki zote za ulimwengu, na mstari wa 9 akasema kwamba haya yote nitakupa. Yesu akimshujudia ama bow down na kumshujudia Shetani, maana yake kumwabudu Shetani, atampatia milki yote. Sasa hapa swali linakuja hapa. Kwa kusoma kimwili hatuwezi tukaelewa, bali tukisoma kiroho tutaelewa ni mapito gani ama ni vita gani ambavyo vinapitikana hapa kwa Yesu na Shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Napenda msikie vizuri sana na mnielewe vizuri sana, kwa sababu kipindi tunaposoma maandiko haya ama tunafundishwa kimwili kuliko kufundishwa kiroho. Kwa haya maandiko ama kwa hii vita ama kwa hii jaribio ya Yesu Kristo, tulikuwa tukifundishwa katika mwili. Kimwili nasema kwamba mali, ardhi, vitu vyote vya dunia, katika mafundisho ya kimwili. Bali tukiyasoma katika kiroho, ilikuwa ni vita vya kiroho. Ilikuwa ni vita vya kiroho. Yesu alikuwa shamtambua Shetani ni nani, na Shetani alikuwa shamtambua Yesu ni nani, ana uwezo gani na ana nguvu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabidi tuelewe ya kusema kwamba Yesu alimjua Shetani ni nani, na Shetani alimjua Yesu ni nani, kwa sababu ilikuwa ni vita ya kiroho. Haikuwa vita ya kimwili. Kwa matafsiri ya kimwili tutasema kwamba Shetani alikuwa anamwambia Yesu hivi na hivi. Lakini katika tafsiri ya kiroho
Shetani, ni kitu gani ambacho shetani alikuwa anamwambia nitakupa? Mbinguni kuna mali nyingi. Mbinguni kwenye Yesu alipotoka kuna mali nyingi, kuna dhahabu, kuna pesa, kuna vitu vingi ambavyo Yesu hawezi kutamanika navyo. Sasa ni kitu gani ambacho shetani alikuwa akimwambia Yesu, ukiniabudu, ukinitumikia, nitakupatia kitu kama na hiki, nitakupatia ardhi ya dunia, nitakupatia vitu hivi vyote ambavyo nakuonyesha. Ni kitu gani? Tujiulize wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nimewaambia kwamba tukiyasoma maandiko katika roho na kusoma maandiko na Mungu mwenyewe, tutayaelewa mafumbo ambayo yako ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwamba haya yalikuwa ni majaribio ya Yesu Kristo, lakini haikuwa majaribio ya kimwili, ilikuwa ni majaribio ya ndani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tusome Ufunuo ili tupate majibu zaidi. Kwa nini? Ni kitu gani ambacho shetani alikuwa anamwambia Yesu akimuabudu? Yesu akimwabudu shetani atampatia ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe tena. Ufunuo 12 mstari wa 9 wanasema kwamba, tusome katika jina lake Yesu Kristo. Yule joka akatupwa. Joka ni nani? Joka ni Ibilisi, shetani. Bwana Yesu asifiwe. Unisikie? Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu yetu tutaipata hapa. Kwa nini shetani alimwambia Yesu nitakupatia hiki? Katika mafundisho ya kimwili tutafikiri ni dhahabu, ni pesa hizi za kawaida, fame, cars, house. Is not that at all. Sio hivyo. Ni vitu vya kiroho. Ni nini ambacho Yesu anakitaka? Ni kitu gani ambacho shetani anajua kwamba Yesu ambapo alipotoka kuna mali, kuna vitu vingi vya kushinda hapa duniani. Sasa ni kitu gani ambacho shetani alikuwa akitaka kumtamanisha Yesu Kristo na kutaka kumuondoa katika ufungo wake wa siku 40? Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamsifu Mungu kimwili, na ndio maana hatuyajui maandiko na tuyaelewi maandiko, na ndio maana tuko na have hard time kwa kusoma maandiko na kuyaelewa maandiko. Bwana Yesu asifiwe tena. Lakini ambacho shetani alikitaka mbele ya shetani alikuwa akimtamanisha Yesu Kristo, ilikuwa ni yale ni sisi watu wanadamu ambao tulifungwa na nguvu za shetani. Shetani kipindi alipotupo duniani, cha kwanza ambacho alichokifanya ama alichokitenda ni kuwafunga wanadamu macho na masikio, ili wasimjui Mungu wao muumba. Wasielewi ni nani ambaye anawasimamia, ni nani ambaye anawamiliki, ni nani ambaye aliyowaokoa. Bwana Yesu asifiwe tena.